paljud teist unistavad. Väga hea. Järelikult on meil siin ettevõtlikud noored. Mulle meeldisid väga need inspiratsioonitunnid, kus olid hästi erinevad ja huvitavad inimesed, kes elus on juba saavutanud erinevaid asju. Minu soovitus on küll see, et mõelge väga suurelt ja siis isegi kui te tõesti oma selle unelmani ei jõua, siis kui see eesmärk on väga kõrge, siis ka poolele teele jõudmine on tegelikult juba edu saavutamine. Конечно, можно сказать, что создание проекта очень важно, и в наше время, когда работу достаточно сложно найти, проект может спасти тебя от безработицы, и ты можешь заработать себе на жизнь. Minule andis Entrum eelkõige 120 säravat silma. Kuna see programm on kestnud 8 kuud, siis ma näen nendes noortes inimestes nii palju seda muutust ja valmisolekut võtta vastutust ja teha midagi iseenda heaks. Ja kui me räägime praegu noorte toomist meie ühiskonda sisse ja just eri keelt kõnelevaid noori, siis just selline programm, kus on mentorid, kus on programmijuhid, kus on kogu süsteemselt välja toodud, on ju väga hea. Мы научились ставить цели и добиваться их. Мы научились рисковать. А также не бояться начинать что-то новое и быть очень-очень активным. Мы развили свою предприимчивость. Eesti Energia ellu kutsutud Entrumi programm on juba lühikese ajaga saavutanud oodatust enamat. Osalejate arv ja väljamõeldud ideed näitavad, kui vajalik see initsiatiiv oli ning kui õigel ajal ja kohas see sündis. Я думаю, что если бы не Энтрум, возможно, не нашего проекта, ни многих других, вообще бы не получилось. Ну, во-первых, эта программа нас очень обрадовала, потому что мы, честно говоря, не ожидали, что у нас в нашем регионе так много предприимчивой молодежи, тех, которые нацелены сами устроить свою жизнь, они ждут, когда им кто-то принесет все готовое. Mina tahan öelda, et Entrum programm on niivõrd äge programm ja ma olen siiralt kade, et kui mina olin nii noor nagu need tänased õpilased, kes sellest osa said, siis minu ajal sellist programmi ei olnud. Энтрум – это отличная программа начать свое дело. Она действует таким путем, что она дает тебе под зад и говорит: действуй, давай, не сиди на месте. И это очень мотивирует, и ты можешь развиваться. У тебя появляется цель, которую ты можешь легко добиться.